Inshuti bakunzi bacu turabasuhuje tubaha ikaze kuri shene yacu urubuga rw'amakuru. Hano rero ni urubuga twabahitiyemo rubagezaho amakuru y'ijwi ry'Amerika mukunda muri benshi. Reka tuyabagezeho. Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu bwakeye neza, muri Uganda muradukurikira kuri FM 88.9 ya Voice of Muhabura Ikisoro. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104.3 na FM 93.3. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Burundi abanyamakuru baravuga ko abayobozi b'inzego z'ubutegetsi n'abashinzwe umutekano babahohotera. Kumburengera kubera amatora yegereje abamenyesha makuru ubunye barabangamiwe cyane. Muribuka umumenyesha makuru yagombye kunyuruzwa ngahanye Bujumbura. Jean-Claude Kavumbagu ni umuyobozi w'ikinyamakuru Net Press cyo mu Burundi. Mu Rwanda indwara y'ubushita bw'inkende yagaragaye ku bantu babiri, iteye impungenge abatuye akarere ka Rubavu. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umushinjacyaha arasabira igihano cyo kwicwa abantu 25 bavuga ko ari abo mu mutwe w'inyeshyamba za M23. Naho muri Mali umutwe w'abacanshuro b'Abarusiya wa Wagner uratangaza ko wapfushije abasirikare mu mirwano n'inyeshyamba z'Abatuareg mu majyaruguru y'igihugu. Amakuru arambuye ni mukanya, turahera kuyo hirya no hino ku isi na Geoffrey Mutagoma. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko izohereza amadolari agera kuri miliyari 1 na miliyoni 700 agenewe gufasha Ukraine, harimo ibikoresho bya gisirikare, ibisasu bikingira misile zo mu kirere, ibirasa za burende n'ibirasa amato y'intambara. Iyi mfashanyo yatangajwe ejo kuwa mbere irimo ibikoresho bingana na miliyari 1 na miliyoni 500 z'amadolari azatangwa mu gihe kirekire binyuze muri gahunda yashyiriweho gufasha kugarura umutekano muri Ukraine. Indi mfashanyo ingana na miliyoni 200 z'amadolari ya Amerika izahita itangwa binyuze mu bikoresho bivuye muri Minisiteri y'Ingabo ya Amerika. Iyi mfashanyo y'ibikoresho bya gisirikare ije hashize ibyumweru birenga gato 2 inama y'umuryango wa OTAN wo gutabarana hagati y'ibihugu by'Uburayi na Amerika ibereye i Washington. Abari bayirimo bibanze ku kwihutisha imfashanyo zigenewe Ukraine. Minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni ejo yatangaje ko Ubushinwa bufite uruhare rukomeye mu gukumira ubushyamirane mu mahanga. Yabitangaje igihe yabonanaga na Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping. Fidel Niyongabo arakomeza. Giorgia Meloni ari mu Bushinwa mu rugendo rw'iwe rwa mbere muri ico gihugu kuva ashitse ku butegetsi haraheze hafi y'imyaka 2. Yemeye gusubira kunagura imigenderanire n'Ubushinwa yatosekaye mu mpera z'umwaka urangiye. Meloni yavuze ko umutekano utera uhungabana kurushiriza makungu. Yatangaje ko yiyumvira ko Ubushinwa bufise uruhara rukomeye cyane mu gutorera inyishu ko guhungabana k'umutekano ku isi. Kubwiwe Ubushinwa n'Ubutaliyano bitegerezwa kwiyumvira biri hamwe ukwene bizotuma amahoro n'umutekano vyubahirizwa kurushiriza mu makungu. Perezida w'Ubushinwa ku ruhande rwiwe yahayagije imigenderanire ya kivandimwe imaze igihe kirekire hagati y'igihugu ciwe n'Ubutaliyano. Perezida Xi Jinping yavuze ko impande zompe zishyira imbere ukwihanganirana no kubahana mu gihe ziba ziriko zifata inzira yazo mu bijanye n'iterambere. Mu biganiro yagiranye n'umushikiranganje wa mbere w'Ubutaliyano, umushikiranganje wa mbere w'Ubushinwa Li Qiang yatangaje ko igihugu ciwe cifuza gukomeza kurushiriza imigenderanire yaco n'Ubutaliyano. Tugarukiye ku mugabane wa Afrika, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umushinjacyaha yasabiye abantu 25 igihano cy'urupfu. Bose bararegwa kuba mu mutwe w'inyeshyamba za M23 zirwanya ubutegetsi bwa Kongo. Wa 26 ureganwa nabo ubushinjacyaha bwamusabiye igifungo cy'imyaka 20. Abantu 5 mu baregwa nibo bari mu rukiko rwa gisirikare rwaburanishaga urwo rubanza, abandi baburanishwaga badahari. Bararegwa ibyaha by'intambara, kwigomeka no kugambanira igihugu. Uzwi cyane muri bo ni Corneille Nangaa wahoze ari perezida wa komisiyo y'amatora muri Kongo. Mu kwezi kwa 12 ari Nairobi muri Kenya yatangaje ko ashyizeho ishyaka rishya Alliance Fleuve Congo, rigizwe n'umutwe wa politiki n'uwa gisirikare urimo abarwanyi ba M23. Abandi baregwa harimo perezida w'umutwe w'inyeshyamba za M23 Bertrand Bisimwa,
umugaba mukuru w'ingabo zabo General Sultan Makenga, Willy Ngoma na Lawrence Kanyuka. Muri batanu bagaragaye mu rukiko nta n'umwe uzwi cyane. Babiri muri bo bemeye ko ari abarwanashyaka ba AFC. Umwe muri bo, Nkanja Nyamacho uzi ku izina rya Mikrobi, yabwiye urukiko ko yagiye muri AFC kubera ko hari icyo yise akarengane n'ivangura muri Kongo. Mu kwezi kwa gatanu, ubutegetsi bwa Kongo bwirengagije ibyo bunengwa n'imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu, busubizaho igihano cy'urupfu cyari cyarahagaritswe. Bugendereye kuzagihanisha abasirikare baregwa kugambanira igihugu. Mu gihe cy'ukwezi kumwe, abasirikare ba leta bagera kuri 50 bamaze gukatirwa igihano cyo kwicwa bashinjwa ikiswe kuba abanyabwoba no guhunga umwanzi. Inyeshyamba za M23 zimaze kwigarurira ibice byo mu ntara ya Kivu ya ruguru mu burasirazuba bw'igihugu kuva mu mpera z'umwaka wa 2021. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch watangaje ko abarwanyi ba Rapid Support Forces RSF mu ntambara barwana n'ingabo za leta muri Sudani bakoze ibyaha byinshi by'ihohotera rishingiye ku gitsina. Uyu muryango uvuga ko ibi byaha birimo icyo gufata ku ngufu, aho wasangaga umuntu umwe afatwa ku ngufu n'abantu benshi, no guhatira abantu kubagira abagore babo ku gahato. Raporo y'uyu muryango ivuga ko hari ibyaha bimwe na bimwe bivugwa ko byakozwe n'ingabo za leta. Yavuze ku nkuru z'ukuntu abarwanyi ba RSF bakoreshaga abakobwa n'abagore uburetwa bw'imibonano mpuzabitsina no kubahohotera imbere y'imiryango yabo. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byabajije ingabo za RSF n'iza leta ya Sudani kugira icyo zivuga ko byasohotse muri iyi raporo, ariko bose babihakanye. RSF yavuze ko ikora uko ishoboye igakumira ibikorwa bibangamira uburenganzira bwa muntu. Raporo ya Human Rights Watch ivuga ko uyu muryango waganiriye n'umugore wabaga mu gace kagenzurwa na RSF. Uyu avuga ko yararaga yiseguye icyuma yiteguye kwirwanaho mu gihe ahohotewe. Umwe mu baforomo yavuze ko abarwanyi ba RSF bakundaga kubagwa gitumo bashakisha hari abagore n'abakobwa. Iyi raporo ivuga ko abarokotse ibi byaha benshi bagerageza gukuramo inda ariko bagahura n'inzitizi. Iyi raporo kandi ivuga ko abahungu n'abagabo nabo bafashwe ku ngufu n'inyeshyamba za RSF. Washington, ijwi ry'Amerika. Abasirikare b'abacanshuro bo mu mutwe wa Wagner wo mu Burusiya batangaje ko abarwanyi bawo n'ingabo za leta ya Mali batakaje abantu benshi mu ntambara yabahuje n'abarwanya ubutegetsi b'Abatuareg hafi y'umupaka wa Mali na Algeria. Nubwo abategetsi ba Mali bavuga ko ingabo z'Uburusiya ziri mu gihugu cyabo ari izitoza abasirikare ba leta hatari abacanshuro, umutwe wa Wagner wo wemeje uruhare rwawo mu ntambara bagiranye n'Abatuareg. Abarwanyi b'Abatuareg batangaje ku wa gatandatu w'icyumweru gishize ko bafashe ibimodoka bya burende n'amakamyo nyuma y'intambara yabereye mu mujyi wa Tinzaouten hafi y'umupaka wa Mali na Algeria. Amakuru y'ibiyaga bigari. Indwara y'ubushita bw'inkende imaze iminsi 3 igaragaye mu Rwanda. Ishobora kuba yaraturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gloria Tuyishime araduye inkuru irambuye. Kuri uyu wa gatandatu nibwo ikigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC cyatangaje ko hadutse iki cyorezo. Iki kigo cyavuze ko abantu 2 cyagaragayeho bari bamaze iminsi bakorera ingendo mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye OMS rivuga ko abantu 29 bamaze kwandura iyo ndwara muri Kongo kuva mu ntangiriro z'umwaka ushize. Abagera ku 1,100 bamaze kwicwa n'iyo ndwara dukurikije imibare itangwa na OMS. Ku mupaka wa Kongo n'u Rwanda mu karere ka Rubavu ahazwi kuri Petite Barriere, urujya n'uruza rurakomeje nk'ibisanzwe kuri uyu wa mbere. Bagera mu masaha ya 3 za mu gitondo, nasanze nta ngamba zijyanye no kwirinda iki cyorezo zirakurikizwa nko gukaraba intoki n'izindi. Iki cyorezo ntabwo nari nacyumva neza, ntabwo twabari babitubwira kuko iyo byaje tukabimenya na hano ku mupaka dukoresha uburyo bwo kwirinda. Igoma se ko bapfa buri munsi wamenya ibibica ari ibiki. Abaturage bakora imirimo itandukanye irimo iy'ubucuruzi, ubwikorezi n'indi, nta makuru bafite kuri iki cyorezo. Ntabwo ari neza, ikintu nzi cyabaye muri Kongo ni Ebola. Niyo nzi icyo cyumuka kongerana ntabwo mbese. Ntacyo nari numva keretse Ebola na Covid nabindi. Birashoboka nyine nimba ari icyorezo kikaba gihari, urumva tujyaho buri munsi twagitahana tutanabizi. Ahubwo nyine nk'ababimenye babasha kuba babizi babikangurira buri wese akabimenya. Nubwo bigaragara ko nta makuru abaturage bafite kuri iki cyorezo, bifuza ko bagirwa inama mu buryo bwo kwitwara nk'abaturage bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Bagire n'inama, baduhe n'ingamba zo kugira ute
zo kukirinda. Hari icyo basaba nyuma yo kumenya aya makuru. Ibyo ngibyo nge ntago nabimenya kuko ndi umuturage bisanzwe, igihe barashyiriraho izindi ngamba nanjye ndubahiriza ingamba nk'uko bazisize. Gushaka ingamba nyine bakazifata, niba twajya dukaraba imiti cyangwa nk'uko twabayeho muri covid nyine dukaraba imiti, twambara ubupfukamunwa, bakareba ingamba twakurikiza zatuma tukirinda. Kuri iki kibazo Ijwi ry'Amerika yavuganye n'umuyobozi w'ibitaro bya Gisenyi muganga Tuganezi Oreste, avuga ko kugeza ubu ku mipaka yombi ihuza igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu karere ka Rubavu hari gupimwa ibimenyetso bishobora kugaragaza ko umuntu yaba yanduye indwara nk'umuriro n'ibindi. Yacu buriya dusanzwe dufite serivisi z'ubuvuzi aho dupima tukareba niba hari n'ibindi bimenyetso by'ibanze by'umurwayi ufite iyo ndwara. Rero ku mipaka yombi ibyo birimo birakora. Gusa uyu muyobozi avuga ko abari mu nzego z'ubuvuzi bakiri guhabwa amahugurwa kugira ngo bazafashe abaturage kwirinda. Ikizakurikiraho ni uko tugiye no gufatanya n'abajyanama b'ubuzima nabo bahabwa amakuru y'ibanze y'ibyo bakora n'uburyo bamenya umuntu ufite ibimenyetso ku buryo bamugeza kwa muganga. Ku bitaro no mu bigo nderabuzima ntabwo abaganga barahuguwe barimo banahabwa n'amahugurwa anyuranye kugira ngo bamenye igihe bakeka umurwayi bafite ikibazo icyo bakora. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosperi asaba abaturage cyane cyane abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka kwirinda mu buryo bwose bushoboka kuko hari amahirwe menshi yo kuba abaturage bakanduzanya iki cyorezo. Ibikorwa remezo bifasha abantu gukaraba intoki aho biri hose kuko turabifite henshi mu karere, bikoreshwe umuntu wese ntakabibone ngo yumve ko ari umurimbo, ahubwo ajye bikoresha kuko umuntu wasuhuje undi, umuntu ugiye gusuhuza undi, umuntu umaze gufata ku myambaro ye, umuntu winjiye mu modoka, burya abafite imyanda yagiye mu kiganza cye. Ni byiza ko abantu bakoresha ibikorwa remezo kuko iyo bidakoreshejwe nibwo abantu bageraho bagatekereza ko ntacyo bimaze bigatangira kwangirika. Abahanga mu by'ubuvuzi bavuga ko icyorezo cy'ubushita bw'inkende cyandura binyuze mu gukora ku muntu uyirwaye cyangwa amatembabuzi y'uyirwaye. Abafite ibyago byinshi byo kuyandura barimo abakora uburaya, abaryamana bahuje ibitsina, abakora kwa muganga n'abakora ingendo mu duce twagaragayemo iyi ndwara. Guhera mu mwaka wa 2022 hirya no hino ku isi hamaze kugaragara abantu barenga 100,000 barwaye indwara y'ubushita bw'inkende. Umugabane wa Afurika niwo umaze kugaragaramo abarwayi benshi, by'umwihariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uko bitangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Gloria Tuyishime, Ijwi ry'Amerika mu karere ka Rubavu. Tukiri mu Rwanda babifashijwemo n'ikiganiro Agasaro Kaburaga cy'Ijwi ry'Amerika, umwari Imanizabayo wo mu murenge wa Boneza, akarere ka Rutsiro, intara y'Uburengerazuba, yabonye umuryango we nyuma y'imyaka 22 bari bamaze baraburanye. Eric Bagiruwubusa yarahari. Umwari Imanizabayo w'imyaka 27 y'amavuko, Ijwi ry'Amerika yamuherekeje umugezi wabo. Ahageze yasanze ibintu byose byarahindutse nyuma y'imyaka 22 yarabuze. Twasanze inshuti n'abavandimwe bamutegereje muri santere ya Nyakabanda. Twakomereje iwabo mu mudugudu wa Kaganza, akagari ka Remera, mu murenge wa Boneza, Irutsiro mu Burengerazuba bw'u Rwanda, akarere gakora ku kiyaga cya Kivu, aho gihana imbibe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tuhagera wari umunsi mukuru. Kirarenze icyo numva natekereza ngiye kuvuga. Ndishimye cyane kuba mbonye umuryango wanjye, abavandimwe, kuba ndi kureba mama wanjye. Narinze ko ashaje ariko nabonye akiri inkumi nkanjye ahangaha aracyaragakubi. Abari bazi ko Imanizabayo atakibaho, kumubona kwabo batangiye kubifata nk'amabonekerwa. Imanizabayo w'imyaka 27 y'amavuko yabuze mu 2002 afite imyaka 6. Yagiye atwawe n'undi mubyeyi witwa Mukaniyonzima amuherekeje i Kigali. Kuva ubwo Imanizabayo yabayeho mu buzima butandukanye kugeza ubwo yajyanywe mu kigo cy'imfubyi cy'abihaye Imana mu karere ka Muhanga. Arivera Ntamabyariro ni umubyeyi w'imyaka 40. Tubonye Yesu wa kabiri n'ukuri twari twaramubuze uriya mwana wacu. Bamenya amakuru y'uko Christophe Hakizimana w'imyaka 57 ko ari musaza w'umugore Mukaniyonzima wari warajyanye Imanizabayo akarinda asa n'uzimiye. Nawe amarangamutima yari yose. Twerekezaga kwivuko kwa Imanizabayo. Ntago twari tukimutekereza mu buzima bwacu mubye, none muramutuzaniye. Mu nzira Imanizabayo yakunze kuririmbirwa kugera mu rugo. Tukigera mu rugo kwivuko, Imanizabayo yarategerejwe n'imbaga.
nyina umubyara ni Daforoza Mukantwari w'imyaka 67 byamurenze. Mbese mberetse ku mutima wanjye kuntu hakeye, Imana yonyine gusa niyo ibizi, kandi namwe mwenyine uko mbareba gutya mukamumushyikirije mumunzaniye. Mbese ndi kumva byinshi biri ku mutima wanjye, nta nicyo navuga, ndi kumva ntavuga ngo sobanura menye nicyo navuga nicyo nareka. Mu ruhame imbere y'imbaga, Mukantwari yashimye Ijwi ry'Amerika kubwo kubona umwana we. Ariko nge nkaba mbashimye nk'abantu bize, nk'abantu beretswe n'Imana ibintu mukozi. Kuri uyu mukecuru, kuba umwana we yarazi ko atakiriwe akamubona ari muzima, yavutse bundi bushya. Arazutse rwose, ubu nibwo avutse bwa mbere, mbese niko nabivuga. Kubona umuntu uvuga ngo yarapfuye kandi ukabona bamubonye, si bitangaza. Madamu Florence Nyirangeri n'imfura ya Mukantwari yakiranye urugwiro, igishyika n'amarira y'ibyishimo bucura bwabo. Ubu ndashima Imana cyane, yasize afite umwana umwe w'umukobwa, mumbyaye abana 6. Mu batega amatwi ikiganiro muri Isanga mu Gasaro Kaburaga kabonetse, harimo Bwana Cyprien Ndeze, atuye mu marembo yo kwa Mukantwari ubyara Imana Izabayo. Ingo zabo zitandukanywa n'akayira gato. Acyumva ko Imana Izabayo yarangishaga umuryango we, yahise atambika ajya kubibwira nyina. Ku munsi umwana yageze mu muryango, nawe yatanze amashimwe. Ngewe Ijwi ry'Amerika bakimara kumwumva, n'Ijwi ry'Amerika yamaze kumva ko umuntu yabonye ababo, mbashimiye ko bahise batugezaho uwo muntu batumubonye iyi saha, bakabyihutisha, tukaba tumubonye, tukaba tubashimiye. N'umuryango ungana gutya mu rukubibona, umuryango uteranye kuntu ngana, ni ibyishimo birebire kandi byinshi kandi byiza. Kandi mu bantu Imana Izabayo yibukaga harimo Madamu Janine Mukankubito, mukeba wa nyina, atuye haruguru yo kwa Imana Izabayo. Niba umuntu barakubwiye ngo yarapfuye, iyi saha ukaba umubonye n'amaguru abiri n'amaso uko yarara akaba ari ko akiri, ni ibintu bishimishije. Ijwi ry'Amerika yabashije kumenya nuko mu karere ka Rutsiro hari abantu benshi baburanye n'ababo bakibashakisha, biganjemo ababuriye mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe cy'ubuhungiro bwatewe n'amateka asharira u Rwanda rwaciyemo. Bagira ubusa Ijwi ry'Amerika Rutsiro mu burengerazuba bw'u Rwanda. Noneho tujye mu Burundi. Abanyamakuru batangaza ko bahohoterwa n'abayobozi b'inzego z'ubutegetsi n'abashinzwe umutekano. Muri iki gihe abanyamakuru 3 bari muri gereza. Ni inkuru Ijwi ry'Amerika yabateguriye ifatanyije n'abakunzi bayo mu Burundi. Murayegezwaho na Thierry Ndayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda. Bamwe mu banyagihugu bo ku mugwa mukuru wa politiki Gitega bariyamiriza ingene muri no misi mu bajejwe intwaro n'umutekano bahonyanga agateka k'abamenyesha makuru. Inyuma y'ikubagurwa ry'umumenyesha makuru Jean Noel Manirakiza w'ikinyamakuru Iwacu ryakozwe n'utwara igipolisi mu ntara ya Gitega kwigenekerezo rya 2023 ukwezi kwa 5 n'umwaka, hamwe na Gerard Nibigira wa radio televiziyo Isanganiro nawe yakubaguwe n'utwara igipolisi muri komine Gitega kwigenekerezo rya 30 ukwezi kwa 6 n'umwaka. Ababa ku mugwa mukuru wa politike basaba ko abamenyesha makuru bo kubahirizwa mu kazi kabo ka misi yose. Ubundi abamenyesha makuru n'abantu ba mbere bashikira abanyagihugu aho batoshitse, nta kuntu rero bari bakwiye gukubagurwa. Nuko leta yogarukira abamenyesha makuru akaraba abajejwe umutekano babakubagura bakabihagarika. Mwara abantu mutegerezwa kubahirizwa kwe, kuko mwe mutariho ibintu byomera nabi mu gihugu kabisa, ko mwege ducisha ko ivyiyumviye. Nimba umuntu arondeye amakuru hanyuma akayatanga, nibabe bamureka bamwubahirize. Abarongoye ibinyamakuru n'amaradiyo mu Burundi nabo nyene baratangazwa n'iyo ngendo yo kubuza abamenyesha makuru gukora akazi kabo yadutse muri kino gihe Uburundi bugana ku matora yo mu 2025. Jean-Claude Kavumbagu arongoye ikinyamakuru Net Press ni umwe muri abo bayobozi. Kumburengera kubera amatora yegereje, abamenyesha makuru ubunye barabangamiwe cyane. Muribuka umumenyesha makuru yagombye kunyuruzwa gahanye Bujumbura, hari abamenyesha makuru umwe w'Isanganiro Igitega n'ubunye akiribora butswa kandi umengo ivyo ntibitomoye neza. Hariho abakubaguwe n'umukomiseri hari Igitega, umumenyesha makuru w'ikinyamakuru Jimbere nawe nyene yarapfunzwe iminsi ngahe. Urabona yuko abantu bari kwagira ibintu byo gutera ubwoba abamenyesha makuru.
abanyepolitike batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi biyamiriza iyo ngendo ya bamwe mu bajejwe intwaro n'umutekano yo gutera ubwoba abamenyesha amakuru. Olivier Nkurunziza arongoye umugambwe Iprona akabona ko iyo ngendo ariyo kubuza ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Twebwe mu mugambwe w'abadasigana ubwa mbere uko no kubuza ubwigenge bw'abamenyesha amakuru, nico gituma dusaba inzego ziraba umushikiranganje ajejwe umutekano cyane cyane n'intwaro hagati mu gihugu ko iyo ngendo mu gihe twimirije amatora itegerezwa kugabanuka. Ejo abanyapolitiki bashobora kugira ibibazo, twitura amaradiyo, iradiyo bakayibuza. Nicari igihe rero cyo gusubira yuko amaradiyo mu Burundi vyumvikana ko yasubiye kugira ibibazo. Abenshi mu bamenyesha amakuru bo mu Burundi bazira ko bariko bakurikiranira hafi urudandazwa rw'igitoro muri no misi gikenye ku butaka bw'u Burundi. Gabriel Rufyira arongoye shame Orikome rirwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta akavuga ko abo bamenyesha amakuru bazira gushaka kwerekana ibitagenda neza atangirwa igitoro. Kubera usanga bikorwa n'abo bari mu gipolisi, abari mu ntwaro, usanga abo bantu mengo bakora gukora mu makosa yose. Murumva neza yuko ibi bintu by'ibitoro biri mu bibazo byinshi cyane ku buryo n'abamenyesha amakuru baje mu kagira ingorane kubera ko baratohoza ayo makosa arimo. Turasavye rero urwego sense ruvuge rusohora itangazo ruvugira abamenyesha amakuru kuko nirwo ruhagarariye abamenyesha amakuru hamwe n'abamenyesha amakuru. Abamenyesha amakuru bapfunzwe muri kino gihe bazira gukora umwuga wabo mu byaha bagirizwa bose uko ari batatu, harimo guhungabanya umutekano w'igihugu. Abunganira abo bamenyesha amakuru bose uko ari batatu bavuga ko bari kubazira ubusa, bagasaba ko borekugwa kuko ibyo bagirizwa ari rementanya. Kuri ico kibazo c'ihohoterwa hamwe n'ifungwa bikorerwa abamenyesha amakuru bo mu Burundi, abarongoye urwego CNC rucungera ibimenyesha amakuru naco bashimye kubibwira ko abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Mu butumwa bwabo mu nama n'ibiganiro bitandukanye basaba gusa abamenyesha amakuru gukora bisunga amategeko agenga umwuga wabo. Abademokrate barega kandida w'ishyaka ry'abarepublikani Donald Trump ko azasenya inzego za demokarasi naramuka yongeye gutorerwa kuyobora igihugu. Mu nkuru zihariye zisobanura ibirebana n'amatora yo muri uyu mwaka, turebere hamwe niba koko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika afite ububasha bwo kuzimanganya demokarasi. Kimwe mu bituma abademokrate barega Trump ni igihe yanze kwemera ibyavuye mu matora yo mu 2020 no gushishikariza abayoboke be gutera inteko ishinga amategeko ku itariki ya 6 y'ukwa mbere 2021 kugira ngo bayibuze kwemeza ko Joe Biden ari we watsinze. Demokarasi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite inkingi eshatu zashyizweho n'itegeko risumba yandi yose, ni ukuvuga itegeko nshinga. Izi nkingi ni urwego nshingamategeko rugizwe n'umutwe w'abadepite na Sena, urwego nyubahirizategeko rukuriwe na Perezida wa Repubulika, n'urwego rw'ubutabera rukuriwe n'urukiko rw'ikirenga. Zishinzwe kuzuzanya no kugenzurana kugira ngo hatagira ururenga ku bubasha bwarwo cyangwa kwivanga mu bubasha bw'izindi. Ubu butandukane n'ubu bwuzuzanye nyamara nibyo mutima wa demokarasi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko Trump aherutse gutangaza ko natorwa zose azazirenga ajye hejuru yazo. I only want to be a dictator for one day. Ndashaka kuba umunyagitugu umunsi umwe gusa, kandi koko nzabikora umunsi umwe gusa. Ibi Donald Trump yabivuze muri mitingi imwe. Yego avuga ko azaba umunyagitugu umunsi umwe wa mbere yabasubiye ku butegetsi. Ariko se byagenda gute umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika arenze ku bubasha bwe? Abantu b'inzobere batandukanye basanga inkingi za Repubulika ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeye bihagije. Barimo David Ramadan wigisha iby'ubwuzuzanye bw'inzego za guverinoma muri kaminuza George Mason yo muri Leta ya Virginia mu nkengero z'umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Washington DC. Hari bamwe mu baturage batari mu mashyaka bita independent batekereza ko inzego zahagaze bwuma. Siko byagenze se koko? Ubutegetsi se ntibwavuye mu maboko y'umwe bukajya ku wundi? Ntacyo tubaye rero. Mwarimu Kurt Weiland yigisha ibya demokarasi n'iby'ubutegetsi bw'igihugu muri kaminuza ya Texas i Austin. Yemeza ko bitakorohera umuntu gusenya inkingi za demokarasi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
byashoboka haramutse hari icyuho mu mategeko n'ikintu kidasanzwe cy'umwihariko. Iyi rero mbona ko nta na kimwe muri ibi kigaragara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwarimu Weyland asobanura ko hari uburyo bwinshi bwo gukumira ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakwikubira ubutegetsi, birimo no kugira abakozi b'inzego z'ubutegetsi b'indakemwa. Atanga urugero rwa Brad Raffensperger. Uyu nuwo mu ishyaka rimwe na Donald Trump y'abarepublikani. Rero ni nka minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta ya Georgia. Urwego akuriye nirwo rushinzwe gutunganya amatora ku rwego rwa leta akorera. Mu 2020 Trump yamushyizeho igitutu gikomeye kugira ngo amwibire amajwi, undi arabyanga rwose aratsemba. Kuri mwarimu Kurt Weyland, igikomeye cyane kurusha ibindi ni ukuntu abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeye kuri demokarasi yabo. Nicyo cya mbere gikumira ko umutegetsi uwo ari we wese yayisenya.